A sa velikim zadovoljstvom predstavljamo Martinu Naumovsku, regionalno priznatog lidera ženskog preduzetništva u metalskom sektoru. Njena vizija i inovativni pristup strateškom razvoju ne samo da su transformisali kompaniju koju vodi, već su doneli međunarodno priznanje njenom brendu Zavar Design. Kao osnivač ovog brenda, specijalizovanog za dizajnerske radijatore i unikatne grejne objekte koji spajaju tehnologiju i umetnost, Martina je osvojila brojne prestižne nagrade, uključujući Nemačku nagradu za dizajn, Zlatni ključ za dizajn, nagradu za patent godine, kao i priznanje Big C za dizajn proizvoda. Uz to, Zavar Design je prepoznat kao jedan od 7 najuticajnijih brendova u svetu radijatorskog dizajna. Martina posjeduje 3 patenta i brojne međunarodne edukacije, uključujući programe u Bristolu, Stokholmu, Kuala Lumpuru, Rotterdamu, Tokiju i prestižnoj Kellogg Business School u Čikagu. Kao osnivačica Makedonskog udruženja metalske i elektroindustrije, 2014. godine je pokrenula inicijative za razvoj i internacionalizaciju metalskog sektora Severne Makedonije. Njen rad, liderstvo i doprinos razvoju inovacija čine je pravim uzorom. Večeras joj s ponosom dodeljujemo priznanje najbolji lider preduzetničkog stvaralaštva. Molimo vas, velikim aplauzom pozdravimo gospođu Martinu Naumovsku. Dobro večer svima. Oprostite, moram da vas popravim jer moje ime je Marta, ali nije bitno. Stvarno mi je velika čast da sam ovdje večeras sa vama. Nekako ova godina mi je u nekom znaku regiona i povećane regionalne saradnje. Imala sam čast u oktobru da dobijam neko isto priznanje stvaratelji za 21. stoljeće, tako da stvarno mi je predrago da ovako završimo ovu godinu. Ja dolazim sa jedne generacije gdje smo mi maturirali 1991. godine. Ne moram objašnjavati šta ta godina znači. Puno od mojih prijatelja su se iselili u inozemstvu. Ja sam bila tužna zbog toga možda, ali obećala sam i sebi i svima da ću ja napraviti preduzeće i firmu koja će biti svetska i evropska. To sam si obećala tada. Nadam se da sam na dobrom putu i uvek sam sretna kad dobijem neko priznanje, kad se neka planina popne, ali nikada ne postavljam limite, tako da nadam se i bit ću zahvalna ako pozitivno na bilo kakav način delujem na okolinu i da ove naše prelepe zemlje su lepo mesto za življenje gde ljude mladi, pametni i sretni ljudi. Hvala svima. Još jednom vam čestitam. Zavar Design tehnikom zavarivanja transformiše visokokvalitetne metalne materijale u umetničke radijatore koji osim što služe za grejanje prostorija pravi su komad nameštaja. Poput skulpture, svaki Zavar Design dekorativni radijator je jedinstven i originalan komad, kreiran i napravljen u sopstvenoj kući, ali i u saradnji sa spoljnim dizajnerima. Zavar radijatori kombinuju smart tech i savremeni dizajn i minimiziraju potrošnju energije. Implementirana rešenja su u skladu sa željom brenda da koristi ekološki prihvatljive tehnologije, sa visokokvalitetnim metalnim materijalima koji se 100% mogu reciklirati. Proizvođači su delom automatski zavareni. Proizvodi su delom automatski zavareni, a delom ručno rađeni. Međunarodne nagrade i priznanja potvrđuju uspeh brenda. Nagrada za najbolji inovativni dizajn, nagrada Big C za dizajn proizvoda i dobitnik Nemačke nagrade za dizajn. Električni radijatori koriste posebno dizajniran pametni sistem za održavanje konstantne sobne temperature bez pregrevanja. Pametnim sistemom se može upravljati sa mobilnog telefona, pružajući dodatnu pogodnost i uštedu na potrošnji električne energije. Zavar Design je počeo da proizvodi radijatore punjene vodom 2004. godine, što je rezultiralo funkcionalnim proizvodima koji kombinuju najnovije trendove u dizajnu i tehnologiji i održavaju
najviše standarde proizvodnje i zaštite životne sredine, izvrsnost zavarivanja, stručnost i iskustvo kompanije Zavar u mašinskoj industriji podržavaju Zavar dizajn kao korporativni brend u njegovoj misiji da integriše industrijska rešenja u objekte dizajna. Svi dizajni su 100% originalni i jedinstveni, razvijeni u kompaniji ili u saradnji sa drugim dizajnerima, sa garancijom 20 godina. Kolekcija namještaja je prirodna evolucija mnogih projekata interijera širom sveta na koje je Zavar uspešno odgovorio. Smela mešavina različitih materijala i njihova besprekorna kombinacija čine dizajn jedinstvenim i neponovljivim. To su originalni, uglavnom ručno rađeni proizvodi koji pomeraju granice zanatstva i daju metalu nove dimenzije i lepotu, koristeći samo visoko kvalitetne prirodne materijale i zahvaljujući umetničkom pristupu u dizajniranju objekta, Zavar nameštaj se može nazvati multifunkcionalnim skulpturama.